may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka di pa iti masapul mo, Kathleen, bakit? Awanan, daan nila kay. Agrubwata kon. Awan tinalipatam. Tibalon mo ngay. Tipayong mo. Adda dito'y bag ko. Nasaya at matngarod no kasta. Si kamanan ti makaam mo dito'y balay Sukunom to dagiti ubing ije pagadalan. Ken no awan aramidam, aglaba ka kuma. Ay nawaw, saanin na masapul nga ibagamday ta bakit? Amukon da kita. Agyaman ako na ilakay. Yan tangay si katimang manggay. Siyak mat ati makaammo dito'y balay. Kasta ti kayat ko ken kakit. Saan ka na arte? Gaputa iso ti may parbeng bakit? Masapul nga agtinulong ta. Iti kasta, naragsak ti pamilya ta. No kasta ti kapanunutam, saan ako ngagparikot lakay. Mala, agrubwatak nga rudan, tapno saan nakamala daw. Okay, bakit? Agan-anad ka. Rugyak mo tindaglaba. Naimbaga bigat mo, Dani, anak ko. Ne, da kayo maghaham nanang. Ay nawaw, kas kala nakigtot anak kakita kanyak. Saan nyo ba't ngamin ngayong bagbagang umay kayo dito'y balay ita nanang? Naggapuak iti ayan ni Antem, nalagip ko ti dimagas dito'y balayaw. Agkape kayo At damat ti tinapay dita. Ay, nabsugak pa yan ako. Ni Kathleen. Ang dati trabaho na ita nanang. Isaw ti agtrabaho? Wain, naawat ngamin iti naplayan na. Iso kapilitan nga gikata. Tapno at dati mga sikaso kadagitan anak may nanang. Naimbag man, tay manugot nga iso ti agtrabaho. Wen tatakdakil ti sweldo na no iso ti agtrabaho nanang. Sa bagay, adda ngamin nalpas na. Wen nanang. Kasta tinasayaat. Agtinulong kayo, tapno malag-anan kayo adwa. At dalabit papanak nanang. Ay nawaw, sa di numan ngaminan ayat ipapanam si Kaador. Imbis a makipurdya ka? Mapanak iti ayan ni pari Dani nanang. Ay nawaw, saanan ang mga numataktak jay tao. Madama tilabana itay limabasak ijayan da. Anya ti kunam nanang. Aglablaba ni pari Dani. Wan, apay, adda ka di parikaut. House husband nga rudan ni pari Dani. Kas jay ti ulidan nga asawa, Ador. Amuna atulungan ti asawa na. Ulitan nga asawa. When no under disaya nanang. Natural, no adda trabaho ni bakit na, isaw ti agtagibalay. Kas jay ti maiparbeng, Ador. Iso ti padre di pamilya nanang. Apay kung mga iso ti aglaba. Adamat ni bakit na. Bakit yan dag ita bakit? Siya kung timapan makitsanda lakay. Siyak nga rudain. Sigurado ka? Wen, unay kalakit din aya. Naibusin ti abasto tayo. Isa masapul ang mapanak makitsenda ita. Amom tigatangam. Katwa na, siyak pa At damot listak. Naan kita man lakay. Kita man ustumot lang. No, dati kurang, ilistam latan. Mabiit lang nga rot ta kita. Ustumot lang, bakit? Husto mo't lakay. Ang mabiit lang ang takitaag pa'y dagiti daddo mga awan. Ta iso ti inayon ko dito ilistaan. O sige, tagdi ko sa klabit. Ilistam lang no dati kurang na. Tas siya kung timapan makitsenda. Kunak tumat si kadayta pari Dani. Sigamot ka para to. Sa dinong tinagabuam. Iti ayan ni pare Andres. Nakipalot kami. Ay si Kangay. Ne, anya da kita nakakarton na binangkat mo. Abas tumid ang kita pare. Ay nawaw. Di mo ibaga, asi ka timbaw ni bakat mo, ngagpalingke pare.
Kapilitan na siya tinapan, pare. Awan gamin tiwayan ni misis. Taad dati trabaho na. Una yan, pare. Anya tinakakatkatawa, pare. House husband ka kaya man, pare. Adda ka di dakas, pare. Apaya si ka, ti mga rarami di ti trabaho kuman ni misis mo. Trabaho ti babae day ta, pare. Trabaho ti babae kin lalaki ko na pare. At daking ka, no di mo pa ti bagbagat, pare. Ay, awan katawaan da ka, dagiti kalugaran tayo no ka. Ha? Bakit? Di off mo itaya. Wan lakay, apay ka din. Kunak lakit din o damot ten rik-rik na. Awan. Dagito ubing nga eh. Mangmanganda bakit? Adda klase da ita. Ano, sampay laang ti mangitulod kadakwada Un bakit? Tapno makasigurado tamad laang. Nga iti pagadalan ti pagturuan da. Agihaman ako unay lakay. Numabisin ka kit mangan kalata. Adamot na luto amakan. Aggidan talatan inton madamdama. Okay. Panawan ka pa nga ron. Tapos kaswag da kiti ubing. Amangan lumala daw da iti klase da. Sa dino tinagapuan, pare, dani. Iti pagadalan, pare Ador. Pugtok, pare. Si kamanan, tinangitulod ka dagiti putod mo. Ay nawa. Awan mo't siguro ti da kasi jay, pare. Kit no trabaho ti babae day ta, pare. Anya? Trabaho ti babae, ti mga sikaso ka dagiti ubing. Iso asaan kumasi ka, ti mga ramid ka dagita. Ni bakit mo kumaa? Ni bakit kumot nga min trabaho, pare? Ay, awan mon, pare. Masapol at tulungak ni bakit ko tanong saan? Apaan na? Under ka gaya man niya. Saan mo't aga po tatultulungak ni bakit ko, pare? Kat under na kon. Ay, kas lakas jay matlaga na, pare. Anya? Katwan no siyak ti sika. Ay, jak ipalupo sa kasta, pare. Talaga ka day ngawan ti pagbaliwam si ka, Ador. Ay, nawaw. Apay kastaman na nanang. Awan, ti takas ang raramida kanya. Nangagkaw ti panagsasaom ka ni Dani itay. Ha? DJ ka din, nanang? Tasurwam pay laang iti dakas ti pada mataaw. Putno mati magbagak nanang. Trabaho, ti babae, ti kasjay nga raramidan na. Trabaho mo't lang ti lalaki dayjay. Saan aga puta babae ti kaadwan amang itultulod iti anak da iti pagadalan. Kat panunutam maten at trabaho ti babae ti kasjay. Iso ti pudno nanang. Ay nawaw ka. Iso a pinanawan na ka ti asawam. Takasta ti kapanunutam. Ay, naimaglakid din. Tanalpas ko mo't lang tinaglaba. Ibilag ko na gito yan. Iti kasta, mamagaan mo tayo. Sayang mo, tidarang ti init. Oh, pare dani! Yahoo! Ay, lumabasak pare! Nimot pare Ador da jay. Nakaigamiti manok. Mapandaman siguro makipalot. May aklatan. Diya kong sungbatan. Amangan no kan tiyawan nakmanin. Nang runakit nakita na ti panagsalapay ko kadagiti linabak. Ay, lumabasak pa'y kunak, pare Andres. Ay, pare Dani, kunak kuma. Ha? Oh, mayat May isa ka gayam kadagiti taga. Anya taga, pare Ador. Tagaluto, tagalaba, tagainaw, tagawalis, tagasundo, tagapalingke. Kanda mapay. Ha? Among pare, ti lalaki, iso ti makuna ahaligi ng tahanan. Iso adi ka nga ron agpaandar iti asawa mo. Pare, sa anak nga under ko nakmanin. Tultulungak lang mo ti asawa. Tay sukit nga ron ti ada trabaho na. Aw, adula amin day ta. Ti kunam kay day, under ka pare. Hay, sige ka pare. Ang mga nubir nga sanda kanton iti Andres dito yung lugar tayo. Apay nga taakas jay ti malagsasaw ni pare Ador kanya. Trabaho ti babae kung kunana mo da kanayong. Mga nan, Dani lakay. Naunag sa mo ti pampanunutam lakay. Ha? Itay pa'y nga ay ayaban ka. Mangantan. Pasensyakan bakit? Anya ti pampanunutam aya. Wano, adda ka di parikot. Awan day jay bakit? Adala na lagip ko. Sigurado ka Uy, mangantakit din.
Taso ko nagpay iti ubingin ton madamdama. Ay nawaw, uunay mong tindi kas tuyabiyag. Ay nawaw, apay kastamot tan lakay. Makao mga rod, Makaumatian niya. katkatawaan dagiti kalugaran tayo. Anya? Wan ata siya kano di mga aramid iti trabahong kuma. Ay una yan lakay. Saan ka di napagsaritaan ta asyak tagtrabaho? Sika ti agtagibalay. Wan ngam ato nga rod ti sa uda. Di mo nga min ida ikaskaso May bagam ti kasta. Ngamin, saan asigat ti katawan da? Trabaho ti babae kong kunada. Bakit nakababain? Anya nga ro ti kayat mo mapasamak? Magtrabaho akong bakit? Sigurado ka? Wan, siyak tagtrabaho. Tapos di dakat katawaan kan kantyawan nga under kas kada Andres. Ay kat si ka ang arod. No iso ti kunam, di iso ti aramidom. Anya tinagapaan nyo kanila kay mo idi kalman, Kathleen. Nakadamagan nyo anagapa kami, Nana Mercy. Nangag ko, ti sa uyo, idi limabasak iti paraangan nyo, balasang kaw. Ay, nilakay ko nga rod, Nana. Apay nila kay mo. Ibain na mo tentar aramidan na. Anya? Katkatawaan ka nung amin dagiti kalugaran tayo. Taiso ti mga aramid iti trabaho ko ma. Maawatan na kuma, ta si kamot nga rod ti ada trabaho na. Kaya nangaruden ti agaplay, Nana. Parikot ko ita, ta saan mat amabalin nga agtrabaho kami adwa. Awan mga sikaso kadagiti ubeng. Ay na, kinapudno na. Ni Ador ti may sa amangoy uyaw iti asawam. Tunggal makita na ngamin kat katawaan na. Ay, agparikutak ki din, Nana. Kunamlan asino mat ngamin dayjay nga Ador no agsasaaw. Iso a pinanawan ni bakit na takas jay ti ugali na. Ti kayat namat kat isaw ti pagsirsirbian ni bakit na. Pudno nga rod ti sayang gusang, may papankin Ador, Nana. Ay wan balasang ko. Pudno dayta. Ibagam kanila kay Mau, ano adda ti mangag na, kat saan nga agpaapik to. Anya kumangamin ti ammo ni Ador, kat sadot mat amay sa. Pangaasem, tadimon kan kantyawan ni Danay, Ador, anak ko. Nay, apay manan nanang. Wen ta saan damutin nga agkin naawatan ka ni bakit naga po iti aramidan yaw. Kat, apay asyak ti pabasulan nyo nanang. Wen takat katawaan nyo mat ngamin. Kantyawan nyo mat ngamin, isu aday jay. Mabain ka numatan. Normal laang nga makarik na iti bain. Nang runak at iso ti lalaki nanang. Tapno ibagakken ka. Kas ka ni Danay, ti makuna nga ulidan nga asawa. Ulidan no ulidan. No awan ti nasayaat nga ibagayo iti padayo a tao. Agulimag kayaw. Di yu pakibiyangan ti biyagda, no awan mo't ti nasayaat ang maitulong yaw. Ay saan ko abasol? Nagpaapekto ni daddy nanang. At damat kan kinkwana Masaktan Ta isumat ti pudno. Andar mat ngamin nanang. Ador! Eh pudno mat saan ka day? Under di saya, day di adani. Iso adi na bagay ti dani anagan na. Ti bagay na Andres. Hay, makamu ka. Numauma ni Kathleen kat sikat apaan na. Makamu kamutan iti biyag mo, Ador! Agaplaya kon bakit? Ay na, saanin lakay. Siyaklatan ti agtrabaho, ta sika ti agtagibalay. Ay saan? Diya kayat. Kantyawan dak mo ituloy ko pa itar aramidag. Ay nawaw, apay ngamin nga agpaapekto ka iti bagbaga ti pada matao. Nakababain nga rod bakit? Nakababain? Nakababain gaya man ti panang tulong iti asawa. Diya ka mon bakit? Basta agtrabaho akon. Sikante agtagibalay. Saanin ko na lang arudan. Narigat ti trabaho iti konstruksyon. Iso nga rod nga ibirbiro ko tapno saan ka matlaang amarigatan. Ay, basta. Di naklapdan iti kahit kong aramidan, Kathleen. No kunak agtrabaho agtrabaho ak. Agsarita taman, Ador. May papanitian niya, Kathleen. Sika magayam ti numero 1 amang kankantyaw iti asawa. Kahit, anya ko maita? Pangasi ma, tasardengamon nila kay ko. Saan anasaya at ti kastang aramidang? Ay nawaw, iti anya aga po asardengak. Apay, masaktan aya iti bagbagak kat pudnungot nga address. Sardengamon ti asawak, no di mo kayat nga idarum ka, Ador.
Ha? Idarumnak kunam Kathleen. Wan, iyuman ko kindi kapitan ti kasta nga aramidam iti asawa. Iti kasta, maikan ka iti pagnakmam. Saan kasalumot nga men, ket kanayon abisi nila kay mo. Isupay kit din ti mga aramid iti trabahom kuma. Ha, agtal na ka man si Kaador. Di ka agpakalaing. Di saan na ka kumapinanawan ni baka mo, no talaga mo laeng analaing ka. Ha? Dayta ka panunutan ti makagapo, no apay apinanawan na ka ti asawam, saan ka de? Agtal na ka kuna manang. No di mo sardengan ti asawa, talagang agdarumak. Idarum ka, ado. Nakaamon nga ta ni Kathleen iti parekot mi nga gasawa. Anya nga'y, nariltok kalakit di nga rudan adi na oras, Ador. Ay, no sa anak lang nga nakapagtepel itay, ang mga no natibag ko day ay. Nasaktan ka iti insawang na ket pudno mat. May sakayumot nanang. Dayta nga main, nalaing kantumot amang kantyaw iti padam a tao. Di mo amaw anaragragsak tibiyag da Kathleen kanidane ngam tibiyag mo. Adula amin. Basta under deya danay. Under. Ay nawaw, sardengam ngaminan ni Dane. Saan aday takan kantyaw ti paglaingam. Apay di ka mabutang amay darum ka. Tanya kumangay ti pangidaruman day di Kathleen kanyang. Awan mat madi nga inaramit ko nanang. Ay nawaw, talaga mat anatangken ti ulo man niya. Ket pudnumot. Saan ka din nanang? Hay, jak amukin ka, Ador. Makauma ka akasarsarita. Ha, di ta ka manlangan. Ha? Ay nanang! Nanang! Di tak panawan dito oy. Adda punto ni bakit mo, danay. Anya nga ro taramidak nanang. Kan-kantyawan dak mo ten. No kantyawan da ka, di kantyawan mo't ida. Ni pare Ador. Nalaing agkantyaw day ja tao nanang. Ni Ador apinanawan ni bakit na. Ha? Tidamag ko kat feeling bus day di atao. Iso apinanawan ni bakit na. Nalabas ka no ti kinasadot na. Di na amo atulungan ti asawa na. Payawat na kano amin. Iso anauma ni bakit na kat pinanawan na. Pudno nanang. Saan mo't ngamin akasta ti istorya na kanya kide? At da kanumot lalaki ni bakit na? Oho, inulbudan na kalaeng. Isungag panunot ka, anak ko. No di mo kayat apanawan na kamo ni bakamaw, di ka agpaapektaw iti ibagbaga ti padam atao. Tinapatag kat naragsak ti pamilyayaw. Para kan ka lakay. Ay nako. Portamot da ito, Kathleen, bakit? Wen, para kan ka. Gatangam no anya ti kayat mo agatangan. Awan, bakit? At damot amin na nakasapulan tayo dito balay. No awan pa'y ti pangusaram, di idulin mo pa'y lang. Sigurado ka di bakit? Wen, deserve mo dayta. Ngamin, nasingput, kun nagagat ka nga asawa. Ay na, agyaman na klaunay, bakit? O sige, agrubatak nga ruden tada trabaho kita. Sikat ti makaam mo amang sukon kadagiti putot mo, ha? Uwan, bakit? Amok no sa di naman ang tipapalang pare dani. Mapan ko sukunin dagiti putot ko, pare. Adda ka di parekot? Ni bakat mo ngay pare ha? Adda trabaho ni bakit ko, pare. Iso asya akong ti mga rami diti trabaho na kuma. Andres ka talaga amatan niya. Sige, kantyawan na kagingga kay kayat mo, pare. Awanan ti bibiyang ko dita. Tinapatag, kat naragsak ti pamilya. Ha? Ibagamlatan di kayat mo ngay baga, pare Ador. Basta siya, sa anak akas iti daduma dita, a pinanawan dagiti asawa da, gapu iti kinasadot da. Ay, naman. Sige lang, pare Ador. Kantyawan na, agingga kay kayat mo kunak manen. Okay lang kanyak. Tinapatag, ket agtintinulong kami kini bakit ko. Kang runani ti amin, pare Ador, saan kami nga agap-apa? Ay, nawaw! Di mo ibain no may saka a house husband. Tinapatag kat matultulungam ni misis mo. Laglagi pam, nga awan ti trabaho ang nakababain no para met iti pagimbagan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.